Hei whakakapi ake, te hapori e a whinana I te hunga taiohi. Koera te kaupapa o te hui I tū ki roto o te araroa I te marae o Hinerupe I te rānei. He wāhi e patua nei e nā paitini kino o te wā. Tarutaru, tarutaru whakapōrangi, Henengaro, te Waipiro. I naine kua whakakotahi mai e tahi rōpu a hāpori, te manatu hauora o Aotearoa, me e tahi kaunihera o Aotearoa ki te hanga I tētahi rōpu o KAD, hei whakatū hui ki roto I nā hāpori Māori, kia rapu I tētahi huarahi ki te aukati I ēnei ma te huhua e pākino nei ki nā taiohi Māori. It's about community working together, the police, hauora, winds, whānau. Nā te kino o te paitini ki roto o Ngāti Porou e tautoko ana te haukaina. Ko haere koe ki whē roti a Ngāti Porou, me Ngāti Pirangi koe te hoko mai, wera momo taru, nā ware noa. Me te pai o nā hua e puta mai ana. Me roti e te matakawa nei, ka tero ki nā kura, I nā rāo mua he nui ke nā tamariki I panātu, nā te mau I te tarukino. A pōpō ko te rā whakamutuna mō tēnei o nā hui, me te arikarika o te haukainga I te kitenga o nā tamariki, taiohi e whai nei I te huarahitika. Rāpara tā whai, te karere.